Nirmala Kenyam kana diala content barwani lingwasame kanwar online TV channel and mandu ni chan kwasnyak malayanong rwani gwasame bana rwacha kariek mishiro de ladre wish ke juba te karamisha yen wude shal keme bolme la vice president dung South Sudan ka first deputy chairman ka kuma SPLA pin kirmiyadit non agenda na gorno bana enwa kel ka jan larame kan kono niam gore jen wo jen der channel de jen nas ko kien ko de ler titende ka kul mala linka bana jome bana jeli ngwa ka do badan en to ka ja jo lin kono me la tour men cha nyod yen won ka be nyok me nyod je yeba ko biama dan lero de biya kul linka kwide no gwasa me ramanen yana me ki wuda me meteke bienti train mola uniform ni nying denji totone jen wa ram kel me cha yena wuda shal ke bolmel ci bolmel cha je yen ray wucha ka juba wuda nen yana me shale manut madut no wuda teke bienti train tene shale manut madut manut jen ram kel mi wachi kona kwer ADC, former ADC, co-office of the First Lady, Shegan Chol Kone, Her Excellency Mary, Michal K. Mary, wajala kene jalkel. Wako kor gwasan paiwe, ala chirami Mama Mary ayen mayadit. Wajen la kene jalkel ki ramkel milaken latin wenamo, alo ramkel michukona kwerten. No. Waken wachika jien kena jen sheka me chicken jien kel and first lady wachika jien or chicken we do dien no wa gwaje dane ngure ken jien kele wajen a kwer and then try chu kapchong me chaje kapchong wa churo chu wo gwa kwer kama dana tetin no ka kore chu anyo michal ke jen sheka chal ke Mary me ala Mary an gwaza Mama Mary ayen mayadit wa choje jogono bi konwe ke benang rar no dual wal don won jen dual wal ke tem welana je yes cha weto cho abroad for treatment no wan gwaza mo cho lada choje lele choje tukala ADC wa mashika chobone gwaza dana chika otin alo ko shika wo ka bro chicken warar ko le la lunde jok en garame mu kon rake kwide men tame wude me Michel ke manut madudene wajen en wena mo nike chobde ke airport ke chobdi en dawi ka juba ka lunden jok wa chwaje chu yen cha yen ka kwai ka do badana yan jakaja batte ga joma chala de jankien ko chicken lat ke social media karwai naga kwidien kad man chiro lat kam niken wajen men chiro lat jene according to Presidential Guardian saying he said that he was arrested by Vice President His Excellency Benjamin Bolmel wa yene Bolmel mukuyen le gwi gwasemen wude me wa Ramadan la Vice President Ramadan en yen wude money wa do badana yen je janene wa kene wa tiken ke term di lonka jo wadana chalat ala atariena mo chaga jakano chicken rodian link kana jen Bolmel no wa tere kene Bolmel no wa Bolmel brother in-law Major Manutong attack wa shela do ken wa gulka marke ken okay chikana kula do wonene ken ko la shi mane wuto mishal ke manudene manun madud keni shawude me chaje yen ka tama gorka jen wo jen de jelun so ne me wa mendo diena kuna la confuse longwaze me wadi ngume yan ka jen shal kan je ga tedno jin banang ni abroad ngume to kam dien cha jo mo cha jala de ken wo Ramadan tiketit ko ba wude me ba je yen wa ebol mel shirge me ngay kone rayna oral mi diatin kam dien kan ko la jang do badan en shi na me chode lat ke je kam mi sha nyoga lat gwase me shiga la do ne a jang kul request ku kan le tup kam kan bol mel jo kan no jin lat man dan en la rek men yeni wude me ke je ko chaje de yen bang de je dil yen mu dong te krek mi chakul lat ban metel rek mi chalat chaje de yen no waken teneken ke ter mo jena shune ko kalunde jogo ngarame beje yen no ko chagu no tela dor mo dong de je yen ke je dumu ko le ka dor mi yen ke je dere kulo gwa bada waken teneken ke ter ka jowo dana shalat ken gwa same ka do dana shalat ke je okay
wa mitelan wuda me mitelan ni wuda shalke me manuda ni wa shiga me mishalke first lady me wa che de weweniam chero de luang bane ko jaram dana kuti dial kugala lat okay jaram dan le tidial ka jo dana chala de man ken gwata me so chicken jo me kala den wo yanje lora bang lora almente me jaka jang lat ken wodi mo te cha jalun en wuda me mishalke manude wuda shalke me Dr. Bolmel ke vice president dung South Sudan ken diu ken wode ka korde ken to chan moraje met ke ki Bolmel aram kel mengai konno cheti dit chakala ne ka gwade dane be kwerka kaja ko be kwerka ka pyro mo be ka paydiok pyro me charwa chala ngo ba salary ba ka kebre wika South Sudan an gwasmo me chagu jeno ba salary ba ka kep show det cho je mention chala ngo shanga jan dangro we don't want ka paydiok ba salary ba ka tok an gwasmo plan din kene ken ma yadit o ba noere ba ka displace gwazne ken ba kor ba je to ko spele ayo and then when mo ba din ba ga jako bu ko kor be ken ko spele ayo kelio be ken joj and there ami mo mishi kor ba yo be ka kule jen plan din first plan kaka an plan mo che be succeed che me ngai kon cha doctor ma cha je yen anyok cha noere cha ga nyok man na ka kere wini ken ngai kon man tama nakana so na me a plan mi shikene realeka kene kume kirma yadit ko jante ka kume antam right now jang lat kene no wudi shalka me bol mel che fit lat kene o te ka mal mditin ngoda nakene na naken wore godne tin konan te tin chagu jeno tela mal mde lat ki juba karware ka wa ka mi bokan wore gwantin konan te tin ki boke ji kume spelayo ne kon shuga kume spelayo kala kene no te ka mal lat kene no bibben Raina bul mel cha janok jankien chirmanda na lingjana gwasame cha janok en gude cha yene mishalke manude wante murai kone cha bul mel cha je kulogo lonka dobadan en chennai titi chaga dakaje ke jankien ko wa dengi na me ano baran beje yen just simply ko dong teken kari kam ken ko jen arami mo mila shega mala jagang ke letken kel first lady wana mo chechong but ke mesintin kontin chejek atinji kan galat ke social media kan jang ken gor kano bi bolmel be wuda me ba jalon mo teche wuda me che jalon ken biga te kare ke bolmel so jen jowdana shalat ano mo gor jen wo mi jiram jidit kan won online tv channel gor jen wo jen dere channel dere je support dere subscribe ko de notification bell dere je twan mi jiram jidit ka mi jiram te tene won just normally dere comment ke dere share dere je top bolmel ra ramadan and dak we South Sudan amen mi te jien ajen bi mal ba kullu bana makana jen tal mashallah mal ani bana jigal radian biya ta kamal bye bye